Jedna i jedinstvena Islamska zajednica. Islamska zajednica u domovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Jedan izvor i neraskidiva veza. U Evropi, Sjevernoj Americi i Australiji. Jedna menšura za sve one koji je prihvataju svojom, u radosti i snazi, u kušnji i nedaći. Okrenimo se prema kibli. Draga braćo i sestre, okrenite se prema kibli sada. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, jedna i jedinstvena zajednica muslimana. Mi u nastavku našeg programa, cijenjeni slušatelji, informacijama idemo do Belgije. Sa nama u nastavku programa, zapravo razgovaramo u nastavku programa sa Inesom Ramović ispred mreže mladih Belgije. Gospođo Ramović, želimo vam dobrodošlicu na naše talase i eselamu alejkum. Alejkum selam. Drago nam je da ste izdvojili svoje vrijeme za naš razgovor. Iskoristit ćemo ovu priliku da upoznamo naše slušatelje sa aktivnostima mreže mladih Belgije. Pa evo prilika svakako da nam kažete kako je to u proteklom periodu prije nego što je u svijetu nastala ova vanredna situacija funkcionisala mreža mladih Belgije. Eto, znači, kod nas u mrežu mladih Belgije aktivnosti se dijelu u 3 tačke. Su se dijelile tad u 3 tačke. Vjersko-edukativni smo imali aktivnosti, sportsko-rekreativni i humane aktivnosti smo organizovali. Vjersko-edukativni, na primjer, imali smo mekteb, bio je organizovan za djecu, isto za omladinu, odraslu. Imali smo časove Kur'ana, na primjer, i tako dalje. Za sportsko-rekreativne aktivnosti tu su bili fudbaleri naši, su pokazivali njihov talenat. Eto tako, znači ping-pong i tako dalje. A za humane aktivnosti, tu su nam jedne od najdražih aktivnosti, tu je bilo davanje krvi, pomagali smo i beskućnicima. Na primjer sa odjećom tokom zime ili sa hranom i tako dalje. Eto, kratkim riječima. Mnogo pozitivnih aktivnosti je i u okviru mreže mladih Belgije, kao i u okviru svih mreža mladih koje postoje na području Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore. Evo, vi ste nabrojali nekoliko vaših aktivnosti. Ono što vas želim pitati u nastavku, Inesa, jeste vrijeme i vaši utisci prije i poslije nastanka mreže mladih. Pa, prije mreže mladih, mislite prije nego što se osnovala, jel da, mreža mladih? Da, kako se omladina u Belgiji organizovala i družila prije nego što je postojala mreža mladih, odnosno koliko je zapravo postojanje mreže mladih doprinijelo vašim i aktivnostima i poznanstvima, prijateljstvima i tako dalje? Znači, prije mreže mladih, mislim kao u svakim džematima, dolazila je omladina, naravno, kad su bile džume, tokom teravija, u mjesecu Ramazana, ali ništa nije tu bilo posebno. Od kako se organizovala mreža mladih, ta organizacija, tu nam je bila jedna prilika gdje se omladina skupljala i gdje smo se više upoznavali. Tako rečeno da smo sa tu mrežom mladih uspjeli napraviti jednu, da kažem, malu familiju. Mi smo se zbližili, tu postali smo kao braće i sestre, otvoreni, non stop smo zajedno, u kontaktu smo stalno. Baš finu atmosferu nam je ta organizacija donijela. Da.
Na koji način funkcioniše vaša zemlja Inesa sada u ovoj vanrednoj situaciji? Evo, cijelim svijetom, cijeli svijet je u strahu od ove pandemije koronavirusa. Kakve su mjere uvedene u Belgiji? Pa, dosta mjera je preuzeto već nekoliko sedmica, znači restrikcije u kretanju kao u mnogim državama, granice su nam zatvorene, možemo ići u radnje po namirnice, kod doktora ili na posao sa preporukama da se radi od kuće ukoliko je moguće. Kada su u pitanju mjere, cijenjeni slušatelji, koje je uvela zemlja Belgija, evo čuli smo od naše sagovornice na telefonskoj liniji Inesa Ramović ispred mreže mladih Belgije. Kako se organizovala mreža mladih u vrijeme ove vanredne situacije? Pretpostavljamo da se u najvećoj mjeri vaše aktivnosti svode i oslanjaju na društvene mreže. Ja. Nažalost, nismo više u mogućnosti da imamo kontakte fizičke, to jeste da radimo u prisustvu jednih drugih. Tu smo mi naučili takav rad. Eto, ne možemo više tako raditi, ali ipak se borimo da nastavljamo rad i radimo u zahvalnosti nekih platformi online koje postoje, to je Teams, WhatsApp, Instagram, Facebook, koji nam daju mogućnost da ostanemo u kontaktu s našom omladinom. Inesa, kažite mi, slušali ste program Radija Islamske zajednice u Belgiji? Čujemo li se? Možete ponoviti? Slušate li program Radio Bir u Belgiji? Slušamo, posebno danas. Sluša sva omladina, tu su, uz vas smo. Eto, danas nam se još nekoliko omladinaca pridružili zato što su znali da ćete se vi javiti u naš program da nam predstavite vaše aktivnosti. Tako je. Mi, Inesa, nastojimo kroz naš program evo u ovo vrijeme vanredne situacije i krize u svijetu da se što više povežemo sa kako imamima, ali i svim ostalim naravno odjelima, tako da kažemo i onime, zapravo sa svim ostalim koji djeluju u okviru islamske